Hafoing misa botra mata no banhira amu papa haleu. Hodi foben samba sarani sira ia tasi tolu, teki-teki pombo mutin tolu akompanya husi kalohang. No haresi to saung idene, sarani rihung barihung nebe participa ia misa pontifical ne, haklala kode expressa sentimento contente. Hetok sarani balung matang weng na kono, banhira hateke sa ebela lehang. Hodi bolo viva Santo Padre Papa Francisco, viva Santo Padre Papa. Ao mesmo tempo acompanha queda sua música, o Timor, nebe anima husi artista timoroang na rua, Marvi Hobepi, halo completa liutan sarani sirani haksolok. Laos pombo mutin toludet, pombo barak mak semo as ia kalohang, no pombo sirani, semo halibur ang halo kabuar, halo furak liutan ambiente misa pontifical tasitolu, nebe presidi husi Papa Francisco, terça-feira loron sanulo bulan Setembro tinangnay. Ia sarani barak ma konsege hamono mataweng, banhira sua santidade ho cadeira roda la haleu, ho di foben samba sarani sira nebe participa ia missa especial ne. Portanto, tasitolo quase na kono ho peregrino sira, nebe mai husi diocese tolu, diocese maliana bau kau no dili, inclui peregrino husi Indonesia, liu husi Kupang no Atambua. Misa solene ne la ohodiak no hakmatek, tambah hetan segurança máximo, usi Polícia Nacional Timor-Leste no FFDTL. Reportagem Malanya Conceição Televisão Timor Post.